फोंडेच्या नागेशी देवळान 19 ते 27 डिसेंबर मेरेन अतिरुद्ध स्वाहाकार अनुष्ठान जातले। त्या निमतान वेगवेगळ्या धर्मीक तसेच सांस्कृतिक कार्यावळी दवरल्यात। या कार्यावळी खातीर गोकर्ण परतगाळचे स्वामींचे शुक्रारा राती आगमन जालें। मठाधीश विद्याधीराज तीर्थ स्वामी महाराज की महाराज की विद्याधीराज तीर्थ स्वामी महाराज की नागेश्वर महाराज की जय। एक पुरातन देव मंदिराचं एक केंद्र जावन गोंयच्या समाज जीवनातून लोकसंस्कृतीतून देव मंदिराचे स्थान असाधारण दैवभक्ती ही मनुष्याची आचरणाचे शुद्धीचे एक साधन नित्य नियमान देवतांचे स्मरण पूजन करून हृदयात भक्तीचो सुगंध पातळी जाल्यार मनुष्यान जीण फाल्यां चेन्नईन एफसी आड जावपी फायनली खातीर एफसी गोवा टीम नेटान प्रॅक्टीस करता। एफसी गोवान वास्को टिळक मैदानार शुक्रारात 2 वरां प्रॅक्टीस केली। हेड कोच झिको प्लेयरांची वेगवेगळ्या तरेन प्रॅक्टीस घेतालो। फायनलीन बरो खेळ करतलो असो विश्वास एफसी गोवाच्या पुराय टीमीक आसा। तांणी प्रुडंटाक खासा मुलाखत दिली। फाल्यां फातोर्डे स्टेडियमार फायनल जाता। fortes e a gente vai neutralizar sem dúvida uma mudança que provou durante toda a competição, que se tornou uma chave do cenário. No one gets to the final by chance. Everyone that is in the final, they have their merits. So of course we have to recognize the merits of Chennai, the strong points that they have, and try to neutralize. And one of the strong points is Mendoza. We're going to try to neutralize and play our best game. वो प्लेयर लोग को अगर गलती भी किया तो कुछ नहीं बोलता है, तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस हम लोग को ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है। क्या मतलब ग्राउंड में अगर खेलेगा तो फ्रीडम देता है, तो इसलिए हम लोग को ज़्यादा परफॉर्मेंस और अच्छा हो रहा है, बेहतर होते जा रहा है। Just one more day to go for the finals. Yeah. And it's in everybody's mind it's that we have to win this final, you know, because it's a home team and home ground also. So we are looking forward to win the finals. It was an amazing experience. Situação, be prepared for any kind of situation. Of course, when we come to a new club, always we want to play. E foi o que aconteceu no campeonato. Eu aproveitei minha oportunidade e você podia It what happened, I took the most of it and showed my potential, and I played so many. Actually, coach he believes each player, because he puts many players he puts from the bench and he'll give his best and he'll 100% he'll give him, and he believes every player. इतल्याने खबराचित्र हांगाच सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार।